Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Ustaz. Aduh, assalamualaikum. Siap. Keadaan jam 12. Sudah atasan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun heula. Oke, korlar. Jangan ngopi jam 1 mah. Yul. Lan, Ngesepkeun kopi. ya, kita dia coba. Mana atasnya? Ya. Ya. Tiluan nya. Kopi nona. Pidung. Kita aya susu wae. Ya, susul saya. Susu kental manis ya terang. Mohon. Tilu dia. Oh, duaeun bae. Jul ke mana? Ke warung lah beli kopi. Oh, Aduh. Penting piduitan kieu nya. Maha candahar deh ah. Wih. Beli euy. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ayo meureun euy. Naon? Ada termoli kopi tuh. Merah bu pas-pasan. Jakeuna ka mana? Ye, carekan atuh teh. Kurang mah. Nah, akeun bae da mana candahar. oh. Aya kopi. Nah, kopi. Emang keur meuli kopi ye ece. Bae. Betul karungnya. Atuh betul kitu. Ye ece. Eta. Ye. Ce carekan ke teh aueuy ece. Ye. Bae, bang ngopi teuing, bang mah. Ye, nak rasa. Eta nek puluh-puluhan teh. Rasa. Dikurang coklat bebek. Beli kopi, ya, untuk tahu orang. Nona katanya? Nona? Oh, siapa? Berangkat itu loh. Oh, siap lah. Nona, Dek. Oh. Ser. kopi dong. Ah, ya, kan. Meser 5.000-an we.
Hello. Kasih kantong. Ya, biasa lah. Iya. Punya. Ya. Ini tuh, ayo jelema tuh. Nang jailan yuk. Ayo. Urang boga ide. Ide naon? Dia ke nasional eta. Ya. Itu sopan teuing. Turun. Turun lo. Ide teh sopan teuing. Turun. Turun. Masuk mak yuk. Udah pernah. Ayo, udah gue lah. Kelas. Mana itu? Aingnya mainnya. Aingin. Siapa? Dia tidur belakang. No gelut. No. Yuk. Ya, yuk. Sini. Lah yuk so Inggris mana? Ayo sini. Rek naon? Sini yuk. Sini. Ya HP urang. Ayo. No gelut. No. Rek naon? Rek naon dia? Tidak baik. Tunggu bebek curi eta tuh. Lah sia mah Kang Cakruk. No. Tak iri dah. Oke, dicarekan ku emak teh. Biasa. Gelut no. Udah teh. Eta ieu maksudna naon ieu? Iklan ceuli ieu. Iya. Ke orang arek ceuli. Mana? Kete beureum